gelis. Bapak RT Juni Dewi Amru sayang Ayah Rahman. Amandor Sanuri bos proyek Dewi Dewi sayang Ibu RT Aminah gelis. Ngalendo balik ke Rayu Rayu kei aku Bapak Jarwo Marin. haturan ke Amandor Cumadi ketua balik suku Dewi sayang Akan tambah di sisi tanggul di kisi sok rame perang cepeti listrik mulai warna-warni Amis dan Bakken gelis. masyarakat sampai pagi Amis dan Bakken ke warung girang. bocah-bocah Maharija Amador Cumani ketua balik Sumudai di Nubaku disarangan ku Amador Sanuri Dei Hanumana Amis dan Bakken ke warung girang. Deui disayang Isabella, ayah Isabella. ngalenda bari ngerayu Isabella. ulah rayu aku asal sayang aku Jarwo Marin. aturan kapayun dulu Jarwo Maman. anu manangan Stadium Adi Lintas Lumut. Amador Sanuri buat proyek di Nubaku Ayah Rahman waktu itu. ayo roman bangku ida deui pacari timur rakor deui sawer lagu Amis dan Bakken. bocah-bocah Maharida Amis dan Bakken. Lalenjang karena pinter Marahmai nunggu darata Haturan Amador Cumadi ketua balik Sumudai di sisi tanggul Cikicu sok rame berang jempeti listrik kuibra hari warna-warni masyarakat sampai pagi Akan tambah goang gelis. Amis dan Bakken ke warung girang. Asanuri bos proyek. Aturan Asanuri bos proyek. Jarwo Marin anu bakeun Isabella disarangan ibu RT Aminah baker oyong oyong bakeun Asanuri bos proyek. hari doma apa Jarwo Marin palakanyaku hari huteng bawa bonceng mama
Ibu RT Ramina anu bager Isabella bager deung aja ada deui lamun jadi bere emput RT Saidi guys. jadi